एक राज्यपाल ह्या नात्यान हांवें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां गोंयांत अध्यात्मीक पर्यटन आनी गांव पर्यटनाक चालना दिवची आनी आंतरराष्ट्रीय तशेंच देशी पर्यटकांक वेगवेगळ्या धार्मीक थळां दाखोवची अशें सांगलां. तशेंच गांव दर्शन कार्यावळीचो एक भाग म्हूण सुमार 150 गांवांक आपूण भेट दिल्ल्याचे आनी वाठारांतल्या वेगवेगळ्या धार्मीक थळांक भेट दिल्ल्याचे पिल्लय हांणी शुक्रारा दिसा सकाळी वेर्णा पत्रकार परिशदे कडेन उलयतना सांगलें. And as a governor, I already told the chief minister about it. And these types of tourism, spiritual tourism, I mean, not only confined to Hindu temples alone, but other communities also. There are important places. So, in a way, we are going to open and way for the real tourism. Of course, present tourism is, I am satisfied with that. People from all over the world are attracted to that. Along with the same, village visits, village tourism, spiritual tourism, and Goa is a special gift of God to the human beings.